iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda mu rukiko rukuru urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukiranya imipaka rumaze gufata umwanzuro wo gukomeza kuburanisha Paul Rusesabagina nubwo yanze kwitabira iburanishwa ryo kuri uyu wa gatatu. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe ubugenzacyaha RIB ruravuga ko rwakiriye ikirego kireba umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Professor Christopher Kayumba. Christopher Kayumba araregwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'ubwinjiracyaha bwo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato. Ni umukobwa wahoze ari umunyeshuri we muri 2017. Thierry Murangira, umuvugizi wa RIB Christopher Kayumba, aravuga ko atazi umurega. Nanabibasabye ibu nanabibasabye barambira ngo ntabwo byemewe n'amategeko, ndababwira niba atari umuhimbano muzamuzane murebe mu maso, kuko ibyo bintu byo bavuga ntabwo ari ibintu njya nkora. Murumva impande zombi muri aya makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi. Ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana. Aloyize, wiriweho? Mwiriwe Veniste. Tuyahera kuyavugwa muri Afrika. Leta ya Libya yo mu buseruko ejo ku munsi wa kabiri yarahaye ubutegetsi k'umugaragaro leta nshasha igiye gushira hamwe igihugu catabaguwe n'intambara kandi ni nayo izoshikana ku matora ico gihugu atekanijwe mu mpera z'uyu mwaka. Iyi leta nshasha irongowe n'umushikiranganji wa mbere w'imfatakibanza Abdul Hamid Deiba isubiriye leta y'ubumwe yavuye mu mwumvikano yari ifise icicaro i Tripoli hamwe n'iyari ifise icicaro mu ntara ya Cyrenaica kandi itari yemewe n'amakungu. Inyuma y'itangazwa ry'iyo leta ejo ku munsi wa kabiri, Perezida Emmanuel Macron yaciye avuga ko Ubufaransa bugiye kongera kugurura ambasade yabwo ku murwa mukuru wa Libya mu ndwiza. Iyo ambasade yari isanzwe yugawe kuva mu kwezi kw'indwi umwaka w'2014. Ibindi bihugu birimwo Misiri hamwe n'izinga rya Malta biramaze gutangaza ko navyo nyene bifise umugambi wo kongera kugurura ambasade i Tripoli. Muri Afrika kandi, Perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed arasugerejwe asabwa gushikana igihugu ku mwumvikano wo gutunganya amatora yasibijwe mu kwezi kwa kabiri. Inama y'iminsi ibiri yabegwa n'ico kibazo yarangiye badashitse ku mwumvikano. Leta ya Amerika yasabye abategetsi ba leta nkuru ya Somalia hamwe n'amareta y'intara gukorera hamwe kugira batunganye amatora. Amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashinga amateka yari kuba mu kwezi kwa kabiri, ariko yarigijweho kubwo kutumvikana hagati y'abanyepolitike ku itunganywa ryayo. Imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ivuga ko perezida hamwe na leta nkuru ya Somalia atabubasha bafise bwo gutumako amanama kuko ubutegetsi bwabo bwarangiye mu kwezi guheze. Washington, ijwi ry'Amerika. Muyavugwa mu makungu, igisasu ca bombe caturikiye mu ntara ya Baluchistan iri mu manuko bushira uburengero bwa Pakistan ejo kuwa kabiri cahitanye abantu bashika kuri 4 hamwe n'abandi 13 bakomeretse. Igipolisi cavuze ko ico gisasu cari canyegejwe mu pikipiki yari hanze hafi y'ibiro vya gisirikare mu gisagara ca Chamane. Nta numwe yiyitiriye ico gitero. Abakozi bajejwe gutabara hamwe n'igipolisi bavuze ko cakomerekeje cyane abasivile. Ubwoko bw'ababaruci rimwe na rimwe burakora ibitero ku bajejwe umutekano no ku nyubakwa za leta i Baluchistan. Imihari y'intagondwa yegamiye abatalibani bo muri Pakistani hamwe n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu nayo nyene ikunze kuvugwa muri iyo ntara
itunze cyane mu butaka bwayo kandi barakunze kwitira ibitero nk'ivyo. Ubufaransa, Ubudagi hamwe n'ibindi bihugu vya Buraya byaratumye ko abaserukira Ubushinwa mu bihugu vyabo ejo ku munsi wa kabiri biyamiriza ibihano Ubushinwa bwafatiye abanyagihugu bavyo. Ni mu gihe Ubushinwa n'Uburaya batavuga rumwe nyuma yaho bagirije Ubushinwa guhungabanya agateka k'inkehwa z'abayisilamu bo mu bwoko bw'aba Uighur. Uwo mwuka mubi wa kidiplomasiya wadutse inyuma yaho ubumwe bwa Buraya, Ubwongereza na Canada ku munsi wa mbere bashiriye ku rutonde rwirabura bane mu bahoze ari abategetsi mu ntara y'Ubushinwa ya Xinjiang. Amerika nayo nyene yarahanye babiri muri abo bategetsi mu kwezi kw'indwi mwaka w'2020. Ubushinwa bwaciye bufatira ibihano abanyaburaya 10 barimwo abashingamateka 5 bo mu nama nshingamateka y'ubumwe bwa Buraya, bubabuza kutazohonyoza ikirenge mu Bushinwa. Raporo yasohowe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku bifungurwa n'uburimyi FAO hamwe n'ishami rya ONU ryita ku bifungurwa PAM iragabisha ko abantu barenga miliyoni 174 ku isi bahanzwe n'inzara ishobora no kubahitana mu gihe amakungu atohaguruka ngo abafashe. Iyo raporo ivuga ko abari hejuru mu babangamiwe bari mu bice 10 byatohojwe ku isi. Ibihugu biza imbere y'ibindi ni Yemen, Sudani y'ubumanuko n'uburaruko bwa Nigeria. Umuyobozi wa FAO i Geneve, Dominique Bourgeon, avuga ko bimwe mu byateye iyo nzara birimo intambara hamwe n'ubundi bwoko bw'ubwicanyi, hatibagiwe n'ikiza ca COVID-19. Ibigo vya ONU vyita ku bifungurwa biriko bisaba amakungu gutanga imiliyaridi 5 z'amadolari yo gukinga kugira iyo nzara ntihitane ubuzima bw'abantu. Urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio @voa.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kw'ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iz'indwi gushika iz'indwi n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Aya makuru tuyahere muri Congo Brazzaville, aho Perezida Denis Sassou Nguesso yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku cyumweru. Amajwi yatangajwe ejo ku wa kabiri n'umugoroba na Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Raymond Zephirin Mbulu. Abakandida 7 nibo bahataniraga uwo mwanya. Sassou Nguesso ufite imyaka 77 yegukanye amajwi 88 n'ibice 57 kw'ijana. Umukurikirana Gu Fabrice Parfait Kolera wabonye amajwi 7 n'ibice 84 kw'ijana, naho abandi bakandida 5 bagabanye ibice 3 kw'ijana bisigaye by'abatoye. Parfait Kolera, umuhungu wa Bernard Kolera wigeze kuba minisitiri w'intebe wa Congo Brazzaville, yitabye Imana kwa mbere azize indwara ya COVID-19 afite imyaka 61. Perezida Denis Sassou Nguesso amaze imyaka 36 ayobora Congo Brazzaville, igihugu gifite abaturage miliyoni 5. Mu Rwanda, mu rukiko rukuru urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukiranya imipaka rumaze gufata umwanzuro wo gukomeza kuburanisha Paul Rusesabagina nubwo yanze kwitabira iburanishwa ryo kuri uyu wa gatatu. Assumpta Kaboyi niwe ukurikirana uru rubanza. Assumpta Kaboyi, wiriweho? Wiriwe neza Venuste. Tubwire uwo mwanzuro umucamanza yawufashe ashingiye ku zihe ngingo?
urakoze. Uyu mwanzuro yawufashe nyuma y'impaka zamaze nk'isaha n'igice cyangwa ebyiri urubanza rutangiye, aho umuyobozi wa gereza ya Mageragere Rusesabagina afungiyemo yari yatanze raporo igaragaza ko Rusesabagina yanze kwitabira iburanisha ryo kuri uyu wa 24, kandi ubuyobozi bwa gereza bwamuhaye hamagara yatanzwe n'urukiko. Umuyobozi wa gereza yari yandikiye urukiko avuga ati twamuhaye hamagara, twamubwiye ko uyu munsi urukiko rwari rumutegereje, ariko yanze kwitabira iburanisha ry'uyu munsi, ndetse yongeraho ko n'amaburanisha yandi azakurikira nayo atazayitabira. Icyo rero nicyo cyakuruye impaka mu rukiko. Umucamanza abaza ubushinjacyaha icyo bubivugaho. Ubushinjacyaha buravuga buti kuba Rusesabagina atitabira iburanisha kandi yarahamagawe, yaranavuye hano mu rukiko ubwo yaburanaga ku itariki ya 12 z'uku kwezi, asinyiye itariki y'uyu munsi, ni ikimenyetso simusiga cy'uko yasuzuguye urukiko, mbese ni ikimenyetso cy'uko atabyifuje, yiyambuye amahirwe yo kuguma mu rubanza aregwamo, ko rero bitagomba gukuraho icyemezo cy'uko urubanza rwakomeza rukaburanishwa. Amategeko y'u Rwanda ateganya iki iyo umuntu yanze kwitaba urukiko bizwi neza aho aherereye, atari uko bamushatse ngo bamubure, ngo bazamukatira adahari? Babigarutseho yaba ari ubushinjacyaha ndetse n'urukiko mu mwanzuro rwafashe, n'abandi baburanyi bari muri uru rubanza bavoka babigarutseho. Iyo umuntu yanze kwitabira iburanisha kandi yaratumiwe mu buryo bwemewe n'amategeko, inyandiko zaramugezeho, ari nabyo byavuyemo uyu mwanzuro, bivuga ko urubanza rukomeza. Bavuze n'izindi manza zaburanishijwe mu Rwanda ndetse n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha rw'abantu banze kwitabira amaburanisha kandi bayamenyeshejwe, ariko ntibibuze ko urubanza rukomeza. Bavuze nk'urubanza rwa Lewo Mugesera yivanye mu rukiko, ariko aza kuzarugarukamo nyuma. Arusha batanze urugero rwa ririya tsinda itsinda ryarimo Ngeze Hasani na Jean Bosco barayagwiza yivanye mu rubanza, ariko bitabujije urukiko ko rukomeza urubanza ndetse rukarusoza. Rero bavuga bati na Rusesabagina nubwo yakwivana mu rubanza kandi yarabimenyeshejwe iburanisha ko rizabaho, urubanza ruzakomeza kugeza igihe imyanzuro izafatirwa. Ndetse urukiko runongeraho gusa ko rwo ruzajya rukomeza rukamutumira nubwo atakwitabira, ndetse rukamubwira naho iburanisha rigeze nubwo atakwitabira, ariko ruravuga ko aramutse ageze hagati agashaka gukomeza kuza mu rubanza nabwo abyemerewe mu gihe urubanza rutarapfundikirwa. None se kuba Rusesabagina atari muri uru rubanza, abifuzaga ko rwakwihuta, ndashaka kuvuga abo bareganwa, bo babyakiriye bate? Ntabwo bigeze bavuga ngo turabyishimiye cyangwa ikindi, gusa icyabafashije nuko urubanza rwakomeje. Nk'ubu tuvugana nsohotse mu kanya mu rukiko, Sankara Karisti arimo kuburana n'umwunganizi we, ubona ko urubanza rurimo kwihuta, barimo kwisobanura ku byaha barezwe n'ubushinjacyaha. Asumta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda, ndagushimiye cyane. Urakoze nawe Venusi. Tukiri ku Rwanda, Professor Christopher Kayumba uherutse gushinga ishyaka rya politiki Rwandese Platform for Democracy, umuryango uharanira demokarasi mu Rwanda, kuri wa kabiri yitabye urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Araregwa gushaka gufata umukobwa yigishaga ku ngufu, dore uko umuvugizi wa RIB Thierry Murangira abisobanura. Christopher Kayumba araregwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'ubwinjiracyaha bwo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato. Uwo undi muvuga ni mu ntoki, ni umugabo cyangwa se ni umugore? Ni umukobwa wahoze ari umunyeshuri we muri 2017 aho yagerageje gushaka kumusambanya ku gahato. 2017. None kuki ikirego mukizanye ubu muri 2021 kandi mwari musanzwe mukizi kuva muri 2017? Oya, ikirego twacyakiriye mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, kizanywe n'uwo mudamu arega Kayumba ibyo byaha bibiri twavuze. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bwaracyakiriye rutangira iperereza. Uyu munsi rero akaba yahamagajwe kugira ngo abazwe kuri ibyo birego bimuvugwaho. Ariko kuba Christopher Kayumba ahamagajwe na RIB ubu ngubu,
hatarashira iminsi mikeya ashinze ishyaka, nta sano bifitanye no kuba yinjiye muri politiki? oya, nta sano bifitanye, ntaryo rwose, kuko iki kirego nk'uko nabikubwiye cyatanzwe mbere y'uko Kayumba atangaza ko yashyizeho n'iryo shyaka. Venuste, nubwo ikirego nabwo cyaba cyaranatanzwe nyuma yo gutangaza ko yashinze iryo shyaka, RIB nk'urwego rw'ubugenzacyaha rwigenga rushinzwe iperereza ntabwo byari kutubuza gukurikirana icyo cyaha, kuko RIB ikurikirana ibyaha byose ititaye kuri stati y'uregwa, uwo yaba ari we wese, yakwishingikiriza political party cyangwa ishyaka yababarizwamo cyangwa se umwuga we uwo ari wo wose, bipfa kuba hari ibimenyetso bigaragaza ko umuntu hari aho ahuriye n'icyo cyaha, ibimenyetso ntashidikanywaho bigaragaza ko umuntu yaba yarakoze icyaha. Hari undi munyamuryango w'ishyaka Christopher Kayumba aheruka gushinga, uwitwa Jean Bosco Nkusi, nguwo nawe yatawe muri yombi ku Cyumweru. Ibyaha bakurikiranyweho bihuriye he? Nuko bari mu ishyaka rimwe? Icyaha Kayumba akurikiranyweho nicyo Nkusi akurikiranyweho nta sano bifitanye, n'ibyaha bibiri bitandukanye byakozwe mu bihe bitandukanye. Uyu witwa Jean Bosco Nkusi akurikiranyweho icyaha cy'ubujura bukoreshejwe kiboko ndetse no kwiyitirira urwego rw'umwuga. Itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, RIB yakiriye umucuruzi waregaga ko hari abantu 6 atabashije kumenya bamusanze ku kazi ke itariki 2 z'ukwa gatatu, aho acururiza ibitanda mu Gakinjiro mu murenge wa Gisozi. Abo bantu bitaga ko ari abakozi ba Rwanda Revenue Authority, bitaga ko ari abapolisi. Bona abantu baje mu modoka 2 zitandukanye, 3 baza mu modoka imwe, abandi 3 baza mu yindi. Baza rero batera uwo mugabo ubwoba, bamubwira ko atishyura imisoro, bamuhatira kwinjira mu modoka, bamwiriza mu modoka, bamwambika ndetse n'amapingu, bamwiriza mu mujyi wa Kigali, bamusaba ndetse amafaranga menshi ngo kugira ngo business ye batayifunga cyangwa ngo bamugirire nabi. Rero uwo mugabo yaje kubaha $1 million yari afite kuri mobile money, amaze kuyabaha baramurekura. Umunsi ukurikiyeho uwo mugabo yaje gutanga ikirego, urwego rw'ubugenzacyaha RIB ruragikurikirana. Ku ikubitiro hafatwa abantu 3 aribo Muhire Theogene, Mugwaneza Ismael, Kabayabaya François. Bamaze gufatwa, uyu Nkusi rero nawe Jean Bosco aza gufatwa, afatwa itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu. Yarashakishwaga, yagumyaga yihisha kuko yarazi ko bagenzi be bamwe bafashwe. Ubu ngubu hakaba gishakishwa abandi 2 kuko bose bari 6. Rero ibyaha akurikiranyweho we na Kayumba ntaho bihuriye, n'ibyaha byakozwe mu bihe bibiri bitandukanye bidafitanye isano. Christopher Kayumba we muracyamufite cyangwa se mwamurekuye arataha ariwe? Ku buryo yabajijwe, amaze kubazwa arataha, ku buryo uwamushaka yamubona akamubwira uburyo yageze muri RIB? Yabasubiza ndumva yabasubiza, kuko we yabajijwe arataha nta kindi. Thierry Murangira, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane Venuste. Ibyo birego Professor Christopher Kayumba abivugaho iki? Tumwumve. Ibyo byaha icyo nabivugaho ni nicyo nabwiye RIB. Ibyo byaha ni propaganda, ndetse propaganda iciriritse no gusebanya. Nta kindi nabivugaho ukwiye kuvuga yuko ari ugusebanya na propaganda iciriritse. Ariko se wavuga ute ko ari ibyaha bya propaganda iciriritse mu gihe ari ibyaha bivugwa ko ari ibyo gufata umuntu ku ngufu? Impamvu uvuga yuko ari propaganda iciriritse ni impamvu 3. Iya mbere, umuntu bavuga yuko yafashwe ku ngufu ntabwo bamuvuga, ntabwo arigaragaza. Bavuga ko ari umunyeshuri wanjye, ntabwo nakwibuka amazina y'abanyeshuri bose bo nigishije, maze imyaka 18 nigisha kuri kaminuza, ntabwo namenya amazina y'abanyeshuri bose nanyuzemo. Cya kabiri, bivuga ko ari propaganda. Uyu mukobwa
atangaza ku rukuta rwe rwa Twitter yavuze yuko ngo byabaye muri 2017, hanyuma kubitangaza uyu mukobwa yibutse kubitangaza akababaro ke yibutse kukagaragaza umunsi umwe tumaze gutangaza ko twatangiye ishyaka rya politike riharanira guteza demokarasi mu gihugu. Ibyo rero namwe mwabibazaho. Icyanyuma ntabwo ari jyewe jyenyine tumaze gutangaza iryo shyaka ryacu, ntabwo ari jyewe jyenyine bahimbiye ibyaha. N'ushinzwe ibyo bita mu cyongereza mobilization, ubukangurambaga mu ishyaka ryacu, nawe ku cyumweru baramufashe bavuga yuko bamenye yuko ngo ari umujura.